Hakomeje kugaragara amashusho yerekana inzu yamaze kugenda isenywa mu buryo budasanzwe, ku buryo bamwe bakomeje kuvuga yuko ari imwe mu nzu zarimwo na Lieutenant Colonel Wiringoma usanzwe ari umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, aho drone yaje kurasa by'umwihariko bikaza kurangira ahasize ubuzima, nk'uko ibitangazamakuru byinshi bikomeje kugenda bibitangaza. Ibitangazamakuru byinshi byemeza ko n'abategetsi muri uyu mutwe bamaze kwemera yuko uyu mugabo yaba atakiri cyangwa se yaba atagihumeka umwuka w'abazima nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera mu bice bigiye bitandukanye, ariko we yaje kugwa mu gice cya Rubaya gerereye hano muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje gushyira imbaraga zikomeye cyane mu gushaka ndetse no guhiga bamwe mu bayobozi ba M23 nk'uko bigaragara, nyuma yo kwemeza neza yuko ariyo nzira yonyine imwe rukumbi yo kuba yasenya uyu mutwe nawe wakomeje gushimangira ko uzakomeza kuba ku butaka bwa Kongo ndetse ko azakomeza gucunga umutekano w'abaturage ndetse n'ibikorwa byabo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Hanyuma kandi muri aya makuru aza kunyemera nkubwire yuko by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye yakomeje kumvikana imirwano ikomeye cyane, nyuma yuko by'umwihariko abasirikare badasanzwe mu ngabo za Kongo bakomeje kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi bikemezwa ko baba bari gukorana n'abanyatanzania ndetse n'abacanshuro bagiye batandukanye. Ku mupaka wa Gatumba ndetse na Kavimvira Urundi bwongeye kuhugurura nk'uko biboneka, nyuma yuko kugeza amagingo aya ngaya intambara bakomeje kugenda bakora ikomeje kugenda by'umwihariko ihindura isura ndetse inafata indi ntera, nyuma y'uko kandi bari bamaze iminsi by'umwihariko bakora inama ziremereye cyane zahuje abategetsi bo mu ngabo z'u Burundi, abo mu ngabo za Angola harimo n'abapilote by'umwihariko baje ku butaka bwa Kongo, hakiyongeraho kandi by'umwihariko n'abategetsi bo muri Kongo. Aba bose bari mu mugambi karundura wo kongera imbaraga mu bitero bakomeje kugenda bagaba. Ikaze rero kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe muri aya makuru, nyuma y'inkuru zimaze iminsi zivugwa by'umwihariko yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yaba yamaze kugenda ahasiga ubuzima mu gitero cya Rubaya, igitero cyari kiremereye cyane. Hongeye kugaragara amashusho agaragaza inzu yaturiwe cyangwa se inzu yaje kuraswa mu buryo budasanzwe, benshi bakaba bakomeje kwemeza neza yuko ari inzu yariremwo uyu mugabo wari usanzwe ari umuvugizi w'uyu mutwe ndetse wari usanzwe ari umuntu ukundwa n'abatari bakeya. Benshi bagiye bamumenya nyuma yuko yagiye atangazwa cyane cyane by'umwihariko cyangwa se kumvikana atangaza amakuru y'imbere ku rugamba uburyo ibintu bya birimo bigenda, ariko kandi kugeza ubu amakuru ahari akomeza kwemeza ko atakiri mu mwuka w'abazima. Niyo nzu rero yakomeje kugenda igaragara, ikomeje by'umwihariko bikomeje kugaragara neza yuko by'umwihariko yaba yaturiwe mu buryo budasanzwe, ku buryo magingo aya ngaya ibikomeje kugenda bigaragara byerekana uburyo intambara yari ikomeye cyane ndetse intambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Mu minsi yashize nibwo nagiye ngaruka ku bantu badukurikirana barabizi, nagiye ngaruka ku makuru yagiye avuga yuko kugeza magingo aya ngaya uruhande rwa leta ya Kongo rwamaze gufata ingamba, aho rwongereye ubutasi ndetse no kumenya neza amakuru yo ku ruhande rwa M23 ndetse bakavuga yuko bagiye gushaka mu buryo budasanzwe bamwe mu bayobozi babo. Nyuma y'uko kandi byemezwa ko abategetsi ndetse n'abatasi ba Kongo bagerageje gushakisha bamwe mu bayobozi cyane cyane harimo nka Colonel Nanga wabaye perezida wa Sena ku butaka bwa Kongo, nk'uko bigaragara akaba n'umwe mu bakomeje kugenda by'umwihariko bagira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bya M23, waje gushakishwa ariko bikaza kurangira by'umwihariko atabashije kuba yafatwa cyangwa se ngo aboneke nk'uko bigaragara. Nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa kandi igoma ku itariki 24 muri uku kwezi 2026 ibitero by'amasasu byumvikanye mu mutwezi wo muri by'umwihariko guhera kuri uyu wa kabiri ushize nyine, ndetse by'umwihariko ubwo hari kwa 24 muri uku kwezi nyine ku kirombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya nk'uko bigaragara, ndetse by'umwihariko cyerekana ihinduka riteye amakenga mu ntambara imaze iminsi ibera hano muri aka karere k'ibiyaga binini cyane cyane hano muri Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inyuma y'intambara kandi zikomeye by'umwihariko zo kuwa mbere hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko bigaragara,
nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa FARDC ifashijwe n'abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe na Kinshasa by'umwihariko muri intambara isa n'iyinjiye by'umwihariko mu kindi kigero. Intandaro y'iyo ntambara by'umwihariko Rubaya ni kimwe mu birombe binini cyane bivuga ko ku isi bicukurwamo kuruta itanga igice kinini cyane by'umwihariko cya Tantale ikoreshwa mu mpande zose zirwanira by'umwihariko kwigarurira icyo kibanza maze bigatera by'umwihariko intureka zikomeye cyane muri aka karere. Mu butumwa rero yashize by'umwihariko ku rubuga rwa X rwahoze ari Twitter, bwana Lawrence Kanyuka umuvugizi wa 23 yavuze ko indege z'intambara zitagira abaderevo cyangwa se abapilote zivugwa by'umwihariko ko ari iz'ingabo za leta ya Kongo zarashe Rubaya by'umwihariko guhera isaha 8:43 z'ijoro, ndetse ibi bitero ni nabyo byemezwa ko byanaguyemo uyu Lieutenant Colonel Wiringoma nk'uko bigaragara. Nyuma y'uko byemezwa ko ubutasi bwa leta ya Kongo bwagerageje kumenya amakuru menshi by'umwihariko byaje kurangira ngaha bahateye. Nyuma y'uko kandi iki gice kidaherukaga kuberamwo imirwano ndetse cyari kimaze iminsi by'umwihariko gikoreshwa cyangwa se gikora mu buryo busanzwe, ariko byaje kurangira by'umwihariko iki gice kigaragaye nk'ikirimo by'umwihariko kongera by'umwihariko kugaragaramo abayobozi. Ibintu kugeza amagingo yanga byerekana ko ubutasi bwa Kongo bwongeye kugera ku rwego rudasanzwe. Uwo mugwi w'abagwanyi kandi uvuga ko ibisasu byaguye mu duce tubamwe rero n'abantu maze bigatera ubwoba n'uruhagarara, kandi ko hari abanyagihugu basize ubuzima. Banavuga ko ubwicanyi bw'abasivile bazira abakomeje kuzira ubusa nk'uko bikagaragara, bakavuga kandi ko ari ibyaha by'intambara ndetse n'ibyaha bihonyanga ikiremwa muntu kugeza nk'uko bigaragara kugeza kwemezwa by'umwihariko kandi kugeza by'umwihariko ubu ngubu nta bitigiri byigenga birashobora kwemezwa, kandi abategetsi ba Kongo by'umwihariko ntibaragira icyo batangaza. Hamwe rero by'umwihariko n'ibyo kwemeza azwa hakoreshejwe indege z'intambara nk'uko bigaragara, ariko kandi iki gice cya Rubaya kandi gikomeje kugaragaramo intambara zidasanzwe nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Kandi ibyo bitero byaje nyuma y'umunsi umwe rero habaye intambara zikomeye cyane mu duce twa Kasenyi, ahitwa Cugi ndetse n'ahitwa Kinigi twegereye cyane Rubaya muri grupuma y'Abahunde nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Ku bw'amakuru ava ngaho nyine abarwanyi ba Wazalendo bashyigikiwe na Kinshasa by'umwihariko nk'uko bikomeje kugenda bigaragara bakomeje kugira uruhare rukomeye cyane muri iyi ntambara nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga. Iyi ntambara kandi yongeye guhindura isura mu gihe nyamara abategetsi bagiye batandukanye ku ruhande rwa Kongo bakomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda ihindura isura ndetse inafata indi ntera, ibikomeje kwamaganirwa kure n'abatari bakeya. Ariko kandi muri iyi ntambara byemezwa ko hagiye hiyongeramo n'abandi bategetsi benshi bagiye batandukanye nk'uko bigaragara, biganjemo by'umwihariko n'abo muri aka karere k'ibiyaga bigari bakomeje gutera inkunga uruhande rwa leta ya Kongo nk'uko amakuru atugeraho abivuga. Umupaka wa Gatumba na Kavimvira by'umwihariko nk'uko bigaragara waruguruwe by'umwihariko nyuma y'amezi makeya wari wugaye nyuma y'abinyeshyamba z'umuhari M23 urwanya igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko ufatiye igisagara cya Uvira mu ntango za Kigarama nk'uko bigaragara uyu mwaka. Igisagara cya Uvira by'umwihariko kandi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo gihana urubibi n'akarere by'umwihariko ka Gatumba ntara ya Bujumbura. Urujya n'uruza hagati y'ibi bisagara kandi by'umwihariko bibiri rukaba by'umwihariko rukomeye kubera abantu benshi by'umwihariko ndetse n'ibidandazwa njabuka mbibi bitari bikeya bica kuri uwo mupaka nk'uko bigaragara. Ifatwa rya Uvira kandi ryabonwa nk'akaga kuri Bujumbura, umurwa mukuru w'ubutunzi mu gihugu cy'u Burundi. Mu nyuma y'imventura yahavuye by'umwihariko irekura Uvira ku gitsure cy'amakungu cyane cyane by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihe uno mupaka kandi wugururwa by'umwihariko nk'uko bigaragara kuwa mbere nta rujya n'uruza runini cyane rwahabonetse nk'uko rero byari bimeze mbere y'uko uyu mupaka wugarwa cyangwa se ufungwa.
abahaboneka cyane by'umwihariko bari bake bake, abagore n'abana bafite intekera ku mutwe basubira iwabo inyuma y'amezi arenga 2 bari bamaze mu buhungiro mu gihugu cy'u Burundi. Mwafita Francis umwe rero mu bari umwe muri aba bagore bari ko barasubira muri Kongo yagize ati twabonye byinshi ariko turabyihanganira, ndashima Imana yatumye uyu mupaka wongera kugururwa by'umwihariko ngo nsubire iwacu. Abandi bari mu munezero ni abatunzwe n'urujya n'uruza rwo kuri uwo mupaka baba basumira cyangwa se abunguruza abantu bwo abatwara abantu ku mpande zombi by'umwihariko z'uyu mupaka. Innocent Nakimana arongoye ishyirahamwe ry'abatwara imizigo bakoresheje udukinga cyangwa se amagare tw'abagendana ubumuga agira ati ni ukuri ndaryohewe cyane, ubuzima buca busubira kubandanya kuko rero by'umwihariko bwari bwarahagaze. Twizere ko ibintu bigiye kugenda neza cyane nkaho hambere by'umwihariko kuko twari tumerewe nabi cyane. Bwana Jean Paul by'umwihariko Ndayarwanije n'umushoferi nawe agira ati twebwe nk'abashoferi twatwara abantu n'ibintu biciye mu ma agency, ati ntitwaronka abantu dutwara kuko rero imipaka yari yugaye, igihombo cyari kinini cyane nk'uko bigaragara. Ati nka twebwe rero abapangayi twari twirukanwe mu mazu y'abandi kuko rero by'umwihariko nyirinzu ntiyari kwemera ko uguma mu nzu yiwe utariha. Uyu munsi rero ako kazi kagira gatangure tugiye kandi by'umwihariko tugiye kwiyungunganya turondera ubuzi, turondera kandi uko rero dushobora gupanga by'umwihariko abana bongereye kuryama neza. Uno mupaka kandi wuguruwe nyuma y'uko by'umwihariko mu ntango z'ukwezi kwa mbere umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi Nyiriteka Reverend Ndikuriyo yabwiye abarundi ko by'umwihariko batokwitegura ko umupaka wa Gatumba warugiye kugururwa by'umwihariko ubu ngubu vuba. Ibuvira kandi hugarwa by'umwihariko nk'Igasenyi hugarwa by'umwihariko nk'uko bigaragara nko kuruwa imbibe n'u Rwanda. Ati ntimuze muravuga ngo ejo nzojya Ibuvira, uzogiye gukora iki? Abategetsi bo ku ruhande rwa Kongo by'umwihariko ariko kandi nyuma y'uko mbere y'uko ufungurwa babanje guhura n'abo Burundi by'umwihariko bagahurira mu mahoteli akomeye hano mu gihugu cy'u Burundi mu nama idasanzwe irikomeje gushimangirwa n'abatari bakeya, ndetse bigatuma benshi by'umwihariko bagaragaza ndetse bakanemera yuko iyi ntambara ikomeje kugenda ifata indi ntera. Mbashimire, twongere gusubira mu kanya.